Amasezerano y'amahoro yari yarashyizweho umukono abifashijwemo na Donald Trump yamaze kuba imfabusa. Ndavuga imfabusa byeruye. Mu ijoro ryakeye uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwongeye kwibira mu muriro w'intambara yeruye. Amasaha 15 yikurikiranye y'ibitero by'indege. Utudege tukubwiyahuzi twa drones turimo kurasa mu byaro by'abaturage. Ingabo za leta zishyikiwe n'ingabo z'u Burundi, inyeshyamba za Wazalendo ndetse n'ihuriro rya P5. Ubwo ndavuga P5 ya Kayumba Nyamwasa. Bagabye ibitero simusiga ku nyeshyamba za M23. Ese intambara nshya igamije iki? Ninde uri inyuma y'uku kumena amaraso kudasanzwe? Reka twinjire mu mizi y'amakuru agezweho aturuka ku mirongo y'imbere y'urugamba. Dusesengura ibiri kubera i Masisi na Bukavu, wumve ikinyeshyamba za M23 zitangaza kuri ubu bwicaye ndetse n'iki bivuze ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Amakuru yizewe yatangajwe n'inzobere mu gusesengura amakuru y'intambara ku rwego mpuzamahanga, MUNYAMAKURU. Iri zina uraryibuka? Uyu ni wa musore ukiri muto w'umunyamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wageneye ikiganiro gikomeye cyane cy'amateka kibanze ku ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ari umunyamakuru uzwi cyane mu bijyanye n'intambara ku rwego rw'isi, ariko akaba ari umunyamakuru uzwi kari inshuti ya Elon Musk, umukire wa mbere ku isi, ndetse na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Akaba rero yemeza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangije intambara yeruye iyo bita full scale offensive mu cyongereza. Ibisusi intambara iri aho ngaho yo kurasana ku minota 2. Turavuga intambara yatangijwe n'ibitero by'indege byamaze amasaha 15 yose mu gicuku. Ibaze nawe amasaha 15 yikurikiranya ibisasu biremereye bisukwa ku butaka. Nyuma y'imvura y'ibisasu by'indege, ingabo za leta ya Kinshasa FARDC zambutse imirongo y'urugamba zishaka kwigarurira ibirindiro bya M23. Ariko se Kinshasa iri yonyine muri iyi ntambara? Oya. Amakuru yemeza ko leta ya Kongo yirunze inyuma y'ihuriro rikomeye cyane, ingabo z'igihugu cy'u Burundi, inyeshyamba z'urubyiruko rwitwaje intwaro rwise Wazalendo, ngirangabo murabazi, ndetse n'inyeshyamba zigize ihuriro rya P5. Iyi P5 turabigarukaho mu kanya kuko ari inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Bivuze ko intambara yahinduye isura ikava ku kuba ikibazo cy'imbere muri Kongo ikaba ikibazo cyugarije umutekano w'u Rwanda n'akarere kose. Uru rugamba rushya rwafunguye mu bice byegereye Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo no mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ruragaragaza ko Kinshasa yahisemo inzira y'imirwano aho gukomeza inzira ya diplomasi. MUNYAMAKURU mu isesengura rye yanzura agira ati, niba bitero bikomeje, amasezerano y'amahoro yari yarashyizweho n'ubutegetsi bwa Trump mu by'ukuri yapfuye. Ibyo ni bitangazwa n'indorerezi z'amahanga, ariko se mu gihugu imbere bimeze bite? Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'ihuriro rya AFC M23 mu bya politiki, yashyize hanze itangazo rikomeye kandi riteye ubwoba cyane kuri wa 27 Kamena 2026. Itangazo rya M23 rikaba ritunga gatoki mu buryo bweruye ihuriro ry'ingabo za Kinshasa zirimo n'akagatsiko ka P5 ko batagabye ibitero ku birindiro bya gisirikare gusa, ahubwo ko bayobeje intwaro zabo bakazerekeza mu duce dutuwe cyane n'abaturage b'abasivili. Lawrence Kanyuka arabisobanura nk'igikorwa kigambiriwe cyo kurimbura abaturage. Kuri wa gatandatu tariki 27 Kamena 2026 mu masaha ya mu gitondo kare kuva saa 12:45 kugeza saa 3 z'ijoro, ibitero byiswe ibitero byica byagabwe ku duce dutuwe cyane twa Irundu, Bidegu na Ruhinamavi. Ariko ikintu giteye ubwoba kuruta ibindi muri aya makuru, leta ya Kongo yateye aya maraso ikoresheje ikoranabuhanga rigezweho ry'utudege tutagira abapilote. Kanyuka yemeza ko hakoreshejwe za drones za kamikaze ndetse na KT6. Ku bantu batabizi, drones za kamikaze no tudege tw'ubwiyahuzi dutwarwa n'ikoranabuhanga, tukigwa aho twoherejwe cyangwa ku ntego turaturika. Tekereza bene imirwano yikubita mu gace k'icyaro gatuwe n'abaturage badafite naho kwihisha.
ibi byahitanye ubuzima bw'abasivili benshi batagira ingano, bituma abandi bakwira imishwaro bava mu byabo, bityo cya kibazo cy'impunzi n'imibereho mibi y'abaturage, no kuvuga humanitarian crisis, gihita kigana harindimuka. Nibyarangiriye aho kuva kuwa gatanu nijoro tariki 26 saa 5:30 z'ijoro, ubwo navuga mbere yaho gato, kugeza iryo tangazo ryandikwa kuwa gatandatu, amasasu ntiyigeze ahagarara mu duce twa Luki, Gasenyi, Ntakigano, Cayi na Gasake. Mu butaka bwa Masisi, ibitero icyarimwe byateje impfu zikabije mu baturage, inzu nyinshi ziratwikwa, abantu basigara ku gasozi. Turagaruka kandi kuwa gatanu mu gitondo saa 12 aho inyeshyamba za Kinshasa zibasiye udusantere twa Bibwe, Nyabikeri, Lunga na Rwanyeri naho muri Masisi. Abaturage barishwe, abandi barakomereka, imitungo irasahurwa, indi iratwikwa. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka ntiyari yiminwa, akaba yarabyise ibyaha by'intambara. N'ibyaha byibasira inyokomuntu bikorwa nta nkomyi n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko se kuki Kinshasa ikora ibyisanzuye? Kanyuka ashimangira ko Kinshasa yitwaza ko ifite ubufasha bwa gisirikare, bwa politiki na diplomasi yizezwa na bamwe mu bagize umuryango mpuzamahanga. Ibi nibyo bituma leta ya Kongo yirengagiza amasezerano yose y'amahoro aherutse guhuzwa n'abakomeye nka Donald Trump, igahitamo inzira y'amasasu. Reka mwibutse ikintu kimwe gikomeye cyane muri iyi ntambara y'uyu munsi. Niba wakurikiye neza, twavuze ko FARDC iri gufashwa n'umutwe wa P5. AP5 ni ihuriro ry'amashyaka n'imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Uko kwiyambaza P5 na FDLR kugira ngo Kinshasa irwanye M23 niryo kosa rikomeye rihindura intambara ikibazo cy'umutekano muke ku Rwanda. Bivuze ko ingabo za leta zirimo gukorana bya hafi n'imitwe igamije guhungabanya Kigali. Ibituma isesengura ryerekana ko M23 itarwana intambara yo kwishakira imyanya gusa, ahubwo iri kurwana no gukumira ko iyo mitwe iterabwoba isatira imipaka. Igihugu cy'u Burundi nacyo cyinjiye muri urugamba bidasubirwaho gifasha Kinshasa. Ibi bikaba byongera ubushyamirane hagati ya Bujumbura na Kigali, kuko leta y'u Burundi ifatanya n'abashaka guhungabanya u Rwanda. Akarere kacu rwose kari koga mu kiyaga cy'amaraso. Urabaza uti se M23 yabyitwaye mite imbere y'ibitero byose? Mu gusoza itangazo ryabo, ihuriro rya AFC M23 ryagize riti dufasha abaturage ba Kongo nk'abatangabuhamya b'ibi byaha. M23 yashimangiye ko itazahwema kuba hafi y'abaturage kandi itangaza ingamba zikomeye. Bavuze ko bagiye gushyiraho akarere k'umutekano katavogerwa. Bivuze iki gushyiraho aka karere? Mu gisirikare iyo bavuga ibi, bivuze ko M23 igiye gutangiza ibitero byo kwirukana ingabo za leta n'abambari babo kure cyane y'ibyaro bituwe, kugira ngo intwaro ziremereye za mbunda nini na za drones za kamikaze bitongera kugera ku basivili. Bivuze ko mu minsi iri imbere cyangwa mu masaha ari imbere tugiye kubona M23 ifata ibindi bice binini bya Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo ikabyigarurira kugira ngo isoni ku rugamba kuri y'abaturage bayo. Intambara igiye gukomera kuruta uko byari bimeze. Amasezerano ya Trump yaragamije guhosha ubushyamirane. Ubu ashobora kuba ari mu kabati. Iyo leta yemeye gukoresha drones z'ubwiyahuzi mu baturage ikanifashisha inyeshyamba za P5 zigamije guhungabanya igihugu gituranye u Rwanda, inzira y'ibiganiro ibifunzwe by'agateganyo. Imirwano niyo igiye kuvuga muri Kivu. Ese intambara izahagararira he? Kinshasa izakomeza iyi gahunda yo kurasa abasivili yitwaje umuryango mpuzamahanga? M23 yo izabasha gufata ibindi bice mu rwego rwo kurinda abaturage nk'uko ibivuga? Ndashaka kumva ibitekerezo byanyu aho hasi muri comment. Niba ushaka gukomeza kumenya ukuri kwimbitse ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, kanda subscribe, kanda like kugira ngo iyi nkuru igere ku bandi benshi bakunda gusesengura amakuru y'ukuri. Tuzakomeza kubakurikirana ibibera mu mirongo y'imbere y'urugamba isaha ku isaha. Murakoze kubana nanjye, turongera mu nkuru itaha.